Yena ungumbusi wethu, singabantu bakho. Wasifuna silahleka, weza unamusa. Wasihlanza wasongela emhlambini wakho. Siyababingelela abazalwane egameni leNkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Sikhona eCathedral yase All Saints leseMbabane eveni laseSwatini. Sibonga uNkulunkulu losinika naleli thuba lethi sihlanganyele ndzawonye bazalwane. Namuhla ke lisonto lekuqala lalenti njengoba sathi ukuthi ngalesithathu bekungu lwesithathu lomlotha. Namuhla lisonto lekuqala lebazalwane kulenti tifundo tethu titholakala ekhasini le26 kuyo incwadi yethu yetifundo. Tiphinde futhi titholakala ekhasini le166 encwadzini yenkonzo. Siyathi ke bazalwane ukuthi namhlanje lalapho sibonga khona noma siqala khona umbonga uNkulunkulu sesingenile kulenti lisonto lekuqala njengoba nibona nemibala yethu seyiguqukile besolo siqhubeka esikhathini sa-Epiphany sihamba nemibala lemhlophe nyalo ke sesingenile embaleni lebubenze noma lebubenze basho njalo labanye bazalwane kodwa umbala lophepuli lesiqhubeka nawo lesi sikhathi salenti lekusikhathi bazalwane semalanga langamashumi singabali ke emasonto lala ikhathi kodwa nasesibala lamasonto la ikhathi ngemalanga langamashumi esikhathi sekuzila. Aswabali ke lamasonto bazalwane ngalokuthi ngemasonto asizili sizila kuwa onke lamanye amalanga bese ngelisonto ngoba phela lisonto lilanga lasikhumbula khona ukuthi Jesu Kristu wavuka ekufeni. Siyamemethela ke sijabule sithokoze kodwa kuleli insuku sibe sikhathi sekuzila sizidle ngelivi laNkulunkulu sitithime sitihlole ukuthi Nkosi ukuphi lapho singahambi khona yini ledzingeka ukuthi ilungiswe etimpilweni tethu siphakathi. Tifundo namhla ke bazalwane dikanje sifundo sekuqala siphuma kuGenesis isahluko semfika siqala evesini lesiphohloko siyagcina evesini le-17 sefundo noma lihubo lethu lihubo le-25 siqala evesini lekuqala siyagcina evesini le-10. Sifundo sesibili sitholakala kuPetro wekuqala sahluko sesithathu siqala ke sahlukaneni se-18 siye sahlukaneni se-22 bese ke livangeli litholakala lona ngemlandzisa kwabakho lomdwele sahluko sekuqala siyawuqala sahlukaneni semfica siyogcina esahlukaneni se-15. Letanamuhla ke tifundo bazalwane ingqikithi yato tisenzabeni yesivumelwano uNkulunkulu lasenta naNowa nekulingwa kwaJesu Kristu asesehlane abuya kuyawuke aqedza kuyobhajatiswa asatawuqala iministry yakhe. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane losinika lethuba lokuthi noma ngabe uNkulunkulu imatima kunabo lockdown kodwa tinkonzo tethu kaNkulunkulu siyatithola. Kwakathi ke bazalwane bangaqinisela kakhulu sifisile ukuthi bonke bazalwane bangalithatha leli thuba ukuthi ngelisonto bativulele letinkonzo noma ngabe bativulela ka-YouTube noma ngabe bativulela ka-WhatsApp kodwa bativulele batinikete lesikhathi ulithathe nje leli hour bazalwane utinikele nje uNkulunkulu ukuthi ube wonke kanye nemndeni wakho simkhonde uNkulunkulu simdumise uNkulunkulu kude ukuthi sitawukhula bazalwane enkosini sithi siphela lesikhathi se-lockdown ukhathakale ukuthi solo siniqemane enkosini asikavulahli ngokholwa kwethu. Inkonzo yethu yanamhlanje bazalwane itholakala ekhasini 104 siyaqala ke ekhasini 104. Inkosi ayelelane oyebenawe futhi osithandaze Nkulunkulu somandla tinhlityo tonke tivulekile kuwena tifiso tonke tatiwa nguwena kodwa lutho lolufihlelwe wena geza licabange tinhlityo tethu ngempefumula kodwa moya wakho longcwele ukuthi sikuthathe ngalokuphelele silithumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Sitawusho-ke bazalwane imithetho lelishumi letholakala ekhasini 140. Minengi inkosi uNkulunkulu wakho ungabi nalabanye boNkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Nkosi sihawukele. Ungatendeli lutho lube sithombe olukhonde
Amen. Nkosi sihawukele. Ngaliphathi ngelide ligama lenkosi yenkulunkulu wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Ubulala usuku lwenkosi, ulugcine lube ngcwele. Nemalanga lasithupha ekwenda umsebenzi wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Hlonipha uyihlo nenyoko. Amen. Nkosi sihawukele. Ngabulali. Amen. Nkosi sihawukele. Ngaphini. Amen. Nkosi sihawukele. Ngebi. Amen. Nkosi sihawukele. Ngafakazi ngemanga. Amen. Nkosi sihawukele. Ngabi nemona nekwalabanye. Amen. Nkosi sihawukele. Nawe bazalwane sesivile imithetho yaNkulunkulu. Asivume intono tethu sifinisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu. Siphile ngekuthanda nangekuthula nabo bonke bantu. Nkosi sihawukele. Kristo sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkulunkulu somandla kwakwethu osezulwini, siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile kucabangana ukukhulumana ngekwenda nangakwendile kufanele sikwende. Encenkosana yakho Kristu Nkosi yethu, sethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngekuhamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendula ngeqiniso, akasihawukele asithethelele intono tethu, asikhulule kodwa, asimise asiqinise kunini konke, asigcine kuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wanamuhla Nkulunkulu wensinziso yethu, musho wenkosatana wakho emafini utshengisa isivumelwano sakho nako konke lokuphefumulayo. Siphe moya wakho, sivuselele ngempaphathiso wakho, sende tinceku takho letethembekile tendalo yakho. Jesu Kristu Nkosi yethu lohlala akuse kanye nawe namalo engcwele lenkulunkulu munye nyalo naphakathe. Amen. Sitawulalela-ke bathandekayo tifundo tethu, tifundo letentiwe tabekwa talolu suku egameni lenkosi. Amen. Siyaqhubeka siyanifusela-ke futhi bazalwane egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sifundo sekuqala lesiphuma eTestamentini elidzala sitholakala kuGenesis isahluko semfica, siyaqala ukufunda esahlukaneni sesiphohlongo, siyogcina esahlukaneni selishumi nesikhombisa. Kufundzeka kanje. uNkulunkulu wakhuluma kuNowa namadodana akhe wathi, "Asenibuke la, mina ngimisa isivumelwano sami nani netitukulwana tenu letiyawunilandzela, kanye nato tonke tilwane letiphilako letinani, tinyoni netifuyo, nato tonke tilwane tesiganga leniphume nato emkhunjini, ngisho nato tonke tilwane temhlaba. Ngimisa isivumelwano sami nani ukuthi ngeke kuphindze kubhujiswe lutho ngemali azamtolo, angeke asete azamtolo kute ubhubhisa umhlaba." uNkulunkulu waqhubeka wathi, "Nalo luphawu lwesivumelwano lengisenta emkhatsini wami nani, nato tonke tidalwa letiphilako letinani, nato tonke titukulwane letidala. Ngibeka uMoshi wenkosazana emafini, uyawuba luphawu lwesivumelwano emkhatsini wami nemhlaba. Nangiletha emafu etikwemhlaba, bese kubonakala lo mushi emafini. Ngiyawukhumbula isivumelwano sami emkhatsini wami nani, nato tonke tilwane letiphilayo, ngisho tonke tinhlobo tato. Emanti angeke aphindze abe ngumzamtolo wekubhubhisa konke lokuphilayo. Nakunalo mushi emafini, ngiyawubuka bese ngikhumbula isivumelwano saphakade emkhatsini waNkulunkulu nato tonke tinhlobo tetilwane letiphila emhlabeni." uNkulunkulu waqhubeka wathi kuNowa, "Lolu luphawu lwesivumelwano lesengisinise emkhatsini wami nako konke lokuphilako emhlabeni." Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu.
Sitawuqhubeka lobathandzekayo silalele lihubo lanamuhla lihubo lemashumi lamabili nesihlanu. Sitawuqala evesini noma esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi. Psalm 25 verses 1 to 10. Nokuphakamisela kuwe simakathe umphefumulo wami. Nkulunkulu wami ngethembele kuwe, ngisinzise ehlazweni lekwehlulwa titsathami tingatijabulisi ngami. Yebo labethembele kuwe kude namunye luyawuhlazeka. Kepha bayakuhlazeka labo labakuhlubuka ngelide. Ngihambise eqinisweni lakho ungifundzise. Ngoba wena uNkulunkulu wensinziso yami. Lithemba lami likuwe lonke lilanga. Ngenxa yekulunga kwakho simakathe. Simakathe khumbula umusa wakho neluthando lwakho. Ngoba kwakuvele kukhona phakathi. Ngatikhumbula intolo tami netiphambuko tekusho bami. Kodwa ngikhumbule nekomusa wakho. Simakathe ngikhumbule nekulunga kwakho. Simakathe muhle ulungile. Ngakho-ke ufundzisa toni indlela lekuyo sibi. Labathobekile ubaholela kulokulungile. Labathobekile ubafundzisa indlela yakhe. Tonke tindlela tasimakathe tibubele neliqiniso. Kulabo labagcina isivumelwano sakhe kanye nemiyalo yakhe. Akuthunyiswe uyise nendodzana namoya oyingcwele. Njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyawulalela abathandzekayo isifundo sesibili lesiphuma eTestamentini lelisha. Ncwadzini yaPetro yekuqala sahluko sesithathu siqala kufundza esahlukaneni selishumi nesiphohlongo. 1 Peter chapter 3, 18 to 22. Kristu wafela tono te kwabakanye kwenene. Yena lolungile wafela labangakalungi. Wabulawa ngokwemtimba kepha wavuswa ngomoya waNkulunkulu. Wahamba ngaye lo moya wayawushumayela imiphefumulo yalabasemkhohlweni. Labo-ke kulabo lekwathi emvulo bala kulalela uNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu abalenzele ngekubeketela ngemalanga ekwakhiwa kwemkhumbi waNowa. Bantu labambalwa labebasiphohlongo bangena kulo mkhumbi basinza emantini. Emantini wona amele umbhabhatiso. Umbhabhatiso awusiwo wekususa insila yemtimba kodwa ukucela nembeza lomsulwa kuNkulunkulu. Lo mbhabhatiso uyanisinzisa ngokuvuka kwaJesu Kristu ekufeni. Yena sewahamba waya ezulwini lapho asahleti khona ngesekudla saNkulunkulu. Emagonya nemandla netingilosi sekwabeka ngaphansi kwakhe lo Jesu. Levi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Amen. Siyaqhubeka abathandzekayo sikwandlulela livangeli sitawuhlabela ingoma yelishumi nemfica Jesu umsinzisi wemhlaba. Ingoma ngelishumi nemfica. Jesu umsinzisi wemhlaba wodwa kithi ngemusa wakho sibeke kuwe ukuthi usisinzise usisite. Wakhulula abantu bakho ngesiphambano nangekofa kwakho sibeke kuwe ukuthi usisenzise usisite. Wabasinzisa abafundi bakho sebadawuba sibeke kuwe ukuthi utakuta usisite. Ngesihawu sakho lesikhulu sikhulule maketaneni ethu thethelela ntolote bakho bakho bonke. Tibonakalisa ukuthi ungumsinzisi nemkhululi wethu lonemandla.
since sesite kude sikuthumise Ngose Kristu Jesu otamanje ohlome nathi yive mithandazo yethu nathi nini nasa ufika ke ngatimulo yakho sinde sibe munye nawe sihlalisane nawe embusweni wakho nasa ufika ke ngatimulo yakho sinde sibe munye nawe sihlalisane nawe embusweni wakho Jesu wafika aphuma eNazaretha yaseGalili naye wabhajatiswa nguJohane eJordani. Wathi uyaphuma leJesu emantini wabona izulu livuleka nomoya longcwele ehla etikwakhe anjengelijuba. Kwevakala livi livela ezulu lithi, wena uyindodana yami lengiyithandzako, ngiyathokoza ngawe. Masinyane umoya longcwele wathubela Jesu ehlane. Kwaphela amalanga langamashumi lamane asehlane. Alingwa nguSathane. Jesu bekahlala emkhathini wetilwane lesigaba. Ingilosi tatimsita kulokola bekudzinga. Emva kokuboshwa kwaJohane, Jesu waya eGalili, ahamba ashumela livangeli laNkulunkulu. Abethi sikhathi sesifikile, umbuso kaNkulunkulu sewusonzele, phendukani nikholwe levangeli. Nalike livangeli la Kristo. Kabonga Kristu inkosi yethu. Sitawusho kanye bathandzekayo simose ukholo senasiya simemetela kona ukholwa kwethu ukuthi umhlaba wathi ukuthi sibobani. Siyakholwa uNkulunkulu munye uyisesomandla menduwe izulu nemhlaba ngakho konke okubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye Jesu Kristu bonzana levele odwa uNkulunkulu ivele kuyise ngekhathi tonke iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ekukhanya ivela kukukhanya iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo yavela ngendiwana sithu sayo sinye neseyise lokwentiwa ngayo konke yehla ezulwini ngenxa yokuthi abantu nangekusisindisa yabanyama ngemandla amalongcwele kwentombi Maria yaba ngumuntu abethelwa esiphambanweni ngenxa yethu kobosapho nje uPilato ahlupheka yafa yabekwa elibeni. Elanga lesithathu yakwe yavuka yenyukela njengalokusembhalweni yenyuka yaya ezulwini kethi ngesenene seyise yawuphinze ibuye ngelijumo tekwahlulela basekhona nalabafile umbuso wayo awuye kuphela. Siyakholwa nakumoya longcwele wenkosi lokuphilisako phuma kuyise nendodzana ngomwabo athunyiswe kanye neyise nendodzana washumayela ngabaprofeti. Siyakholwa nakulolu bandla linye emgcwele
elikhatholikale apostoli sivuma ubhapatiso munye wekuthethelela tono sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letitako. Amen. Sitawuthola ke bathandekayo ishumayelo lebekelwe lolu suku lwanamuhla. Siyababingelela bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kwishumayelo yanamuhla. Njengoba besesishilo izifundo tethu, isifundo sekuqala siphuma kuGenesis sahluko semfica, siqala ukufuza sahlukaneni sesiphohlongo kuya sesikhombisa, sithola likubo lemashumi lamabili nesihlanu, siqala evesini lekuqala siyawugcina kulelishumi, siphinde futhi sithole isifundo sesibili kuPetro ekuqala sahluko sesithathu, mavesi ke siqala elishumi nesiphohlongo, semashumi lamabili nakubili, livangeli lethu litshakana kuMarko sahluko sekuqala, siqala ke evesini lemfica, siyawugcina esahlukaneni selishumi nesihlanu. Sihloko ke bathandekayo usanena Shumayelo namuhla ithi kuta kwalenti kuhlanganiswa kwesivumelwano naNkulunkulu. Kuta kwalenti kuhlanganisa kwesivumelwano naNkulunkulu ngaKristu. Namhla ke bathandekayo lesonto lesiqala emasontweni alenti siyathi ke sisenemasonto lasihlanu lasatawukuta sesifaka ekhathi nelisonto lemasonto lekungawo lawo masonto sitikhombota ngokuthi sifanele sitilungise futhi thine kuthi sikhule kuKristu sihambe naye tinsuku tonke. Amen bathandekayo. Ngelisonto siyawubese sesibonga sidumisa kanye naye nakulusonto lekuvuka lapho siyawubonga sithi uNkulunkulu omvusile Kristu kodwa kwanyalo siyadilungiselela bazalwane kulamasonto lasithupha lekungelandlulelana isonto lekuvuka njengoba sesiqale ngesikhathi salento. Etifundweni tanamuhla mhlawumbe sibuka kakhulu endzabeni yaNkulunkulu aNkulunkulu wesivumelwano lothethe isivumelwano lesitsalo wasakhela sivumelwano lesisha ngaKristu Jesu nangekuthi ngaKristu Jesu asikhombise ukuthi lesivumelwano lesisha siyakhoneka ukuthi siphileke, siyakhoneka ukuthi senteke, siyakhoneka ukuthi sibe kanye sibe sivumelwano lesingasisebenzisa sibantu ukuthi sibe naso naNkulunkulu. Siyathemba abazalwane ukuthi liningi lethu sisesesikhathi salenti sitawuthola lithuba lokuthi lubito loNkulunkulu empilweni yethu lwambuleke. Umsebenzi uNkulunkulu lawubekile entandleni tethu ubonakale uphindze umbuleke ngithi ukuthi ebandleni uNkulunkulu sibitele kuthini sinethemba futhi ukuthi ikhaphu yethu neluthando lwethu lwaNkulunkulu lutawuthola ukuthi luphakanyiswe kulesi sikhathi salenti bazalwane. Ngoba phela sisendleleni sisahamba siyakhunjulwa umsebenzi waKristu ekufeni nasekuvukeni kwakhe ngokusibuyisa sonke sibantu uNkulunkulu newokuthi nathi sibantu sekatibuyisile uNkulunkulu ngaKristu sifanele ukuthi ngaye lo Kristu nathi sitibuyise sinilethe kusimakathi. Esifundweni sekuqala bazalwane emva kokuthi kwendeke zamqo siyeva ukuthi uNkulunkulu wakhweshisa kona nesono emhlabeni ukuthi alethe zamqolo kodwa wabona ukuthi akunamasito kuloko bazalwane ngoba noma angabasusa abantu esonweni noma ngasusa sono kodwa bakhona abantu bayawuphinza babuye bafune ukungena esonweni. Ngakho wabona uNkulunkulu ukuthi kude sizathu sokuthi angaphinze abhubhise umhlaba aphinze abhubhise konke lokwakusemhlabeni kodwa salokuba nguye loyawubhubha kude ukuthi abantu bakhe bathole kusithi. Ngakho ke uNkulunkulu wasakha izivumelwano noNoah nayivuna nendalo yonke ukuthi angeke phinze kube nazamqolo loyawubhubhisa umhlaba. Asivisiseni ke bazalwane akazange uNkulunkulu athi angeke kuphinze benemvula leningi noma labo zamqolo nesibabonako kodwa uthi angeke kuze benazamqolo loyawubhubhisa umhlaba wonke. Ozamqolo bakhona siyababona akusho ukuthi uNkulunkulu sewusilahlile isivumelwano sakhe nathi uNkulunkulu wena sivumelwano ngazamqolo lomkhulu lowawubhubhisa lowanemandla yokubhubhisa umhlaba wonke. Sisengase sawubona lebazalwane lokho uthi uNkulunkulu solo wethembekile kuleso sethembiso sakhe lasendile nathi.
waveta uNkulunkulu ngokuthi sekuyawuba nguye umhlatshelo neyawusita abantu ukuthi bakwadi ukunqoba sono. And siyambona uNkulunkulu ukuthi uyasigcina yena sakakhe sethembiso nebantu, uyasigcina sivumelwano sakhe sebantu, ikakhulu ngoba sivumelwano lesisha lesikhuluma ngaso namuhla, sivumelwano sicilicelwe nengadi yaJesu Kristu. Libuko-ke bazalwane liyaqhubeka ligcugcutela kithi kwethembeka kwaNkulunkulu kubantu, ngokuthi sifanele ukuthi simethembe uNkulunkulu la sethembise kona funa sathi ukuthi kutawusendela. Njengoba bazalwane sesiqalile isikhathi salentile, kufanele sathi ukuthi sifanele kumethemba uNkulunkulu ukuthi utawusiqhubula. Sisangena kule lenti sihamba nawo onke lamasonto nawo onke lamalanga nangamashumi lamane, asathi ukuthi ngoba sihamba naKristu sitawukhona umqhuba lo lenti sithe sifike ekugcineni. Akube kithi ke bazalwane nomthandazo lotholakala kilo lelihubo lelithi uNkulunkulu simakathe kwangathi bongamfundzisa kulesi sikhathi, kwangathi inhliziyo tethu simakathe betingafuna ukulalela livi lakho, tifuna ngokuthi tiguqulwe, ngoba phela uNkulunkulu uma sitivuma tono tethu kuye yena uyatisisusa kithi leto tono tethu angasatikhumbuli tisalo tehlukana nathi njengoba impumalanga yehlukene nemshonalanga ngenxa yothando lwakhe. Ngakho-ke siyadzinga ukuthi nathi bazalwane sesibantu labathandwe ngalo hlobo, sibe bantu ke laba banetinhliziyo letiphendvukako, sibe bantu laba banetinhliziyo futhi letifundzisekako naletilalelako. Atshelo-ke bazalwane loyentiwa nguKristu, loyentiwa uNkulunkulu ngaKristu Jesu. Siyeva umpostoli Pawulo umpostoli Petro lana kuyasitshela ukuthi weda Jesu ukuthi ade usisinzisa sibantu singaphindzi sidzinge ukuthi sendlule uzamtolo leyo kubhubhisa umhlaba wonke, kodwa ngaKristu Jesu salo sibathi ukuthi sentiyodidalwa letisha ephambi kwaNkulunkulu. Ngakho-ke lo Kristu weda wafika waba inhlawulo yatontono tethu, kusakhela sivumelwano lesisha naNkulunkulu ukuthi ngaye sihlambululwe sihlandwe. Weda Kristu siyatshela ukuthi labo bantu labashona ngesikhathi saNowa, wefika Kristu ngesikhathi sekufa kwakhe wethela kubo bayawubashumayela. Lesikholela ukuthi ke laba abahlakaniphile bakhona ukuthi bamemukele basinziswe, njengoba namhlanje bonke abantu abahlakaniphile bayabidwa bazalwane ngokuthi abamemukele lo Kristu bavume intono tabo basinziswe ekufeni bangene empilweni lobunini nanini. Siyathi sebangenile ke bazalwane ekubhabhatisweni njengoba siyatshela ukuthi lo zamtolo waqala wawusibonakaliso sembhabhatiso. Namuhla ke thina singenile embhabhatisweni siyabidwa ukuthi sibe nebudlelwane lokuphilako naNkulunkulu. Lo sasendele umusa longaka wasakhela nesivumelwano lesisha sangaloluhlobo. Kulesi sikhathi salenti ke bazalwane sibidwa ukuthi asakhe ubudlelwane bethu naNkulunkulu ngaKristu, ngoba evangelini siyabona Kristu aphuma embhabhatisweni. Umbhabhatiso lo ukhombisa mhlambe usikhumbuta kulesivumelwano lesidzala ukuthi nembala leso sivumelwano lesidzala sesibekwe eceleni sekwakhiwa isivumelwano lesisha nyalo, ukuthi emanje asisawabuki njengalokubhubhisako kodwa sesiwabuka njengalakhipha laletha impilo lensha, laletha impilo uKristu. Siyabona ke Kristu sekaphumile bazalwane embhabhatisweni, uyahamba uyawungena ehlane, ngoba nathi bazalwane sisaphila kulomhlaba siyadikhanza sitithole sihamba singena ehlane. Kunamahlane amaningi lehlukahlukene lesihlangabezana nawo. Sikukhona kanjani ngokuthi siwanqoba ngokuthi sihambe naKristu, sihambe sikuKristu, siphile sikuKristu. Yena kuyasipha emandla ngamoya wakhe longcwele. Amen. Njengoba naKristu ke bazalwane wendlula emgwadulweni noma wandlula ehlane, nathi siyahlangana nehlane sisaphila sihamba la emhlabeni. Ufuna sifunze la kuKristu ke bazalwane ukuthi la hlane nasidibana nalo sitawukhona kanjani ngokuthi silenqobo. Siyambona ke uJesu Kristu ukuthi wanqoba ihlane ngokuthi asekelwe ngumoya lwengcwele, asekelwe livi lasimakathe neyokuthi tingilosi tibe naye. Siyadzinga ke bazalwane ngokuthi sibe nalobudlelwane lobu naNkulunkulu lobutawukwenda ngokuthi sivumele moya wakhe lwengcwele kube nguye losiholako, kube nguye losicondzisako, kube nguye nalosiniketa kuhlakanipha.
Uma sisehlane ke bazalwane ufuna sathi ukuthi sitha lesingisathane sitawufika ngemandla kude utama ukuthi sisilahlekise endleleni. Nekuthi uma sitawunaka sona sitawudikhanza nathi sesilahlekhala sesingasayibona indlela sesingasathi ukuthi sendeni noma sendani. Nakizwa lesisikhathi salenti utawufika sathana utawusidukisa endleleni asingalahli uhala bazalwane asiphokophele silinze emahashi nakakade labekaboshela sifake emavasi lapho sibuke embili lapho uNkulunkulu asikhombe khona noma ngabe sekunemsindo wasathane ngala nakala noma ngabe sathane sowuletha empilweni yakho kodwa ubuke uNkulunkulu wena umqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Siyadinga ke bazalwane lesikhathi lesisalenti ngokuthi sikwadi ukuphokophela uNkulunkulu. Kwangathi besingasebenzisa abazalwane lesisikhathi salenti kodwa ukuthi sikhule kuKristu simathi uNkulunkulu kangcono siphinde futhi simkhonde simsebentele kangcono uNkulunkulu simqonzisise kangcono futhi yena lo nguSimakathi. Siyathi bazalwane ngokuthi lesisikhathi lesimatima sekuthi sibe nalenti ngoba sinalabo lesipitwa ngokuthi lockdown lala kuvalwe khona ngokuthi inkonzo tingabi khona bantu bangakhona ukuvakashelana bangakhona ukuhamba kodwa noma kunjalo ufuna sathi bazalwane sikude lokutawusimisa ngokuthi into kaNkulunkulu tingaqhubeki lenti utawuqhubeka sikhona sisemakhaya sitawuqhubeka sizile siqhubeke simkhonde simthande simsebenzele uNkulunkulu sisemakhaya silukhombise umthando lwakhe sibashumayele abantu ngetincingo nangako konke kude ngokuthi baladi liqiniso laNkulunkulu basinziswe. Sikhathi ke bazalwane enyalo sokuthi bazalwane sibili babonakala laba boyeye bavele bathi gema sibonwe ngibani nali lithuba lokuthi sigicile sihlale nje singendi lutho kodwa labo bazalwane sibili bathi noma ngingekho esontweni ngitawuyiqhuba inkonzo yaSimakathi. Ngabe wena ungakuphi ke bazalwane asingaphelini emandla ngoba uNkulunkulu usibitile bazalwane asiqhubekeni simkhonde uNkulunkulu siqhubekeni sinikele siqhubeke simkhiphe kweshumi kwaNkulunkulu kude silo umsebenzi waNkulunkulu uqhubeke ngoba libandla bazalwane angeke lize lime kungasho uNkulunkulu ukuthi lime. Amen. Siyaqhubeka ke bazalwane siqhubeke silifunze livi laSimakathi siqhubeke futhi silalele inkonzo lesiniketwa tona kude ukuthi sitawusina siphuma kulesi sikhathi siphume sesinemandla kakhulu bazalwane uNkulunkulu nakasiphuma nje sesifuyele ebantwini sekuvulekile konke sithi khanze ukuthi sesihlonyesiwe sesilungele ukuthi umsebenzi waNkulunkulu siwende. Kwangathi uNkulunkulu angaba nathi ke bazalwane kulesi sikhathi salenti asikhumbule ngalesivumelwano lesisha lesinaso naye lesentiwe ngaJesu Kristu aphinde futhi asiphe emandla ekunqoba kuthi sihambe lalapho yena afuna sihambe khona. Asadini ke bazalwane ukuthi lokhu kungenteka ngoba thine sikhonda uNkulunkulu lophilako sikhonda uNkulunkulu wemandla. Amen. Asithandaze. Nkosi uNkulunkulu ngaleli sonto lekuqala kulenti sikhumbula kulingwa nekuvivinywa kwendodana yakho Jesu Kristu wasehlani nekuthi kwanqoba etikwa kokopha emithandazweni yethu sikhumbula kumatima bempilo bantu labaningi labedlula kuwo. Siyathandaza ukuthi etikhatsini letehlukene ngekudzinga kwabo bantu abathole kwembulelo ukuthi babone inqubekela phambili bathole emandla yokunqoba leto tinkinga lababhekene nabo. Thandazela ukuthi lukholo lwethu lujule kulesi sikhathi salenti nekuthi sihambe ekukhanyeni kwakho Simakathi. Situngelete Nkosi usitungelete ukukhanya kokukhona bakho kulomhlaba lowunakele. Siphe amandla ekwengama kwesaba nekulima. Siphe kuba banqobi etikwesono nekuphelelwa themba. Usiphe ukuthi sibe nguloko wena lofise sibe ngiko. Nkosi yendalo, Nkosi yensinziso, situngelete ngekukhanya kokukhona bakho. Situngelete Nkosi utungelete umndeni wamaKristu onke ngekwenkulula kwakho tandla takho etiwe. Vikela bonke bazalwane njalo ngetinsuku tonke tabo tekuphila. Sivikele etinqumeni lesitithathako. Uvikele emakhaya ethu nebudlelwane lesinabo nalabanye. Usigcine siphephe nakuluhazule. Nkosi yendalo nensinziso. Tungeleta imindeni yethu ngekukhanya kokukhona bakho. Situngelete Nkosi, tungelete lomhlaba ngentokodo yensinziso yakho lapho kunekuphatheka nekugula khona
letha kuphilizwa. Lapho kunekulamba nekuphelelwa lithemba, letha lithemba. Lapho kunekuhlukubezwa nekuhlushwa, letha inkhululeko. Nkosi yendalo, Nkosi yensinziso, tungeletha lomhlaba ngekukhanya kobukhona bakho. Kuto tonke tinyathelo lesitithathako, yiba ngumholi wethu Nkosi yokuphila. Wonke umthwalo leswethweswako, yiba ngamandla ethu Nkosi yokuphila. Kuko tonke tintsaba lesibhekana nato, yiba kuqina kwethu Nkosi yokuphila. Kuyo yonke imifula levimba ukuphumelela kwethu, yiba kuphepha kwethu Nkosi yokuphila. Kuto tonke tindzawo lapho sithola ukuphumula khona, yiba kuthula kwethu Nkosi yokuphila. Kuko konke kuphuma nekushona kwelanga, yiba injabulo yethu Nkosi yokuphila. Nkosi Nkulunkulu, Baba wethu, sisaphumela eveni namuhla, sikhumbula ukuthi inkonzana yakho yalingwa ngemandla ebumnyama, kepha yakhetha kwethembeka kunekuthuma. Yakhetha kuba yingcebo kuneluthumo. Yakhetha kutinikela kunekukhetha emandla. Letilingo leti tiseta nakithi Nkosi, thine lesikuthakathaka kakhulu kunalo. Ngakho sithandazela emandla kuthi silwe netintfo njengoba naye enta, kude sibe lusito kuwe nakubantu. Nkosi lenemusa, yemukela lemithandazo lesiyithandaza egameni lendvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ke bazalwane, sesemukele imithandazo yethu. Sitawuqhubeka ke bazalwane, singene kiko kuthula kwethu. Nekukholwa ke bazalwane, sinekuthulana Nkulunkulu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Thula kwenkosi akwenani ngetikhathi tonke akwanzi. Amen. Siyabonga bazalwane, inshumayelo nemithandazo yanamuhla siyaqhubeka ke bazalwane, sesingena kiso sigaba sekubusiswa kwatotipho nekudliwa kwaso sidlo senkosi. Sitawuqala ke bazalwane nesibingelelo sekuthula. Ngekukholwa sinekuthulana Nkulunkulu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Kuthula kwenkosi akwenathi ngetikhathi tonke akwanze. Sivuselane ke bazalwane, simbonge kakhulu uNkulunkulu losigcinela impilo tethu kude kube kulesi sikhathi. Siyaqhubeka ke bazalwane, siyawuthandazela ke umnikelo lesiyiphethe ngetandla noma lesiyigcebhezana ngayo noma incingo lesiyithumele ngayo ebandleni, kude siqhubeka umsebenzi wasemakathe. Sitawulela tandla ngekiwo sisathandaza, sitawusebenzisa ngesimthandazo yokuqala, sithandaza kanye bazalwane sithi bakho Nkosi kukhulu nemandla nemvumiso nenkathimlo nebukhosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe, thina sikunikala ngekwakho. Siyabonga ke bakuthi longcwele mhlaba intana tonke tidzingo tethu, nebokuthi usinike nalithuba Nkosi lithi sitewunikela endlini yakho. Kwangathi bonga sibusisela lo mnikelo Nkosi. Busise bantwana bakho, busise emakhaya abo, busise imisebenzi yabo, busise amabhizinisi abo. Lapho Nkosi labanye batikhanza behluleka, yenda abantwana bakho labanikelako Nkosi batikhanze baphumelela. Yenda abantwana bakho labanikelako batikhanze bangadzingi bangasweli lutho egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu Mdali wethu tonke, ngemsa wakho sinalesingo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe etandla tabantu. Sitawuba singwase kophela kethe akabongwe somandla. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu Mdali wethu tonke, ngemsa wakho sinalelwa lesinikela ngalo lisicelo semvini nemsebenzi wetandla tabantu, litakuba insebenzi sinziso kithi akabongwe somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga. Nkosi ebenande ebenawe futhi yenyusa litinhlitiyo tenu siyotenyusela enkosini, asikwa
siyakubonga ngathi tonke nasitindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu nwathana yakho nawathwa yinkosi yethu ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni wasanda ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasinzisa ebuqinini besono nawunikela kube yadalwa njengomuntu afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha sabantu bakho nawuhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi esulwini ngaye wathumela moya wakho lomqelelo philesako nyalo-ke siyakubonga ngobe ngaye usiphe umoya wokuthi tsiba kude sinqobe lokubi sikhule ebuseni wakho ngakho-ke sesihlangene netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasesulwini sibabauta wena sinqoba kukhulu nelithumo lwakho siyakudumisa nyalo nanene sethe sibe babelayo inkotsana yakho Kristu Nkosi yethu ngayo ebukwela iminikelo yethu ekukubonga nokukuthumisa uthumele moya wakho longcwele eti kwethu nasetiwa letitimbo tethu letitwele sinkwa neliwayini kuthi umtimba nengati yakhe kithi ngobe kusuku lanikelwa ngabo wathatha sinkwa wathi asakubongile wasitepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle kumtimba wami lonikelela nine yentani lokhu kube nengekhombole futhi emva kokudla wayithatha insebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu ingadi yami esifumana nesisho lokhu iselanini nalabanyeni kube kuthathelwe ntono yendani lokhu ngetikhathi tonke tokuyinatha kwenu kube ngekhombole simemetela kwakholo kwethu sithi Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu ndabuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu ndabuya futhi. Baba lomgcwelethi nebantu bakho sikupha lomkhosi ngalethi tipo takho sibekele kwakho umhlehlolodwa lokupheleleyo kwaKristu Nkosi yethu sibonga ukuvuka kwakhe labafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu Nkosi lemusa semkele ngaye masafanele kude tsitsine lesihlanganyela umtimba engade indodzana yakho hlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetikulwane tonke sibe ukuthi sithi sisalindele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu ngeludumo nemnqoba wombuso wakhe sikhula tinsuku tonke kufanele naye Yesu bathathe badla lonke lemsebenzini nesezulwini babesomanga kanye naye nakuye nangaye emandla malo igcwele ngetikhathi tonke nyalo nini amen
isigaba semakhulu lasikhombisa nesikhombisa njengalokho uKristu wasifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini olingcweliswe ligama lakho ubuso wakho awude inzalo kwenu emhlabeni njengasezulwini siphe namhla ukudla kwethu kwemalanga onke sithethelele tono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisi ebulimweni usesithese kulobubi ngobe ubusonge wakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo enkosini, lensebe lesivumelwano lesiyamukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu nesinkwa lesi sihlephulako asesiyo yini inhlanganyelo yemthemba waKristu thene lesibanyente sebomthemba monye ngobe sonke sihlanganyelo sinkosinye Jesu mfana uNkulunkulu sihawukele Jesu mthwalo wedono tethu sihawukele Jesu msinzisi wemhlaba siphe ukuthula kwakho ngosile nesihawu asonzeli kule tafula lakho sethemba kunga kwethu kepha sethemba sawu sakho lesikhulu asifanele kwethu nekutsa ikuthulwa ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena Nkosi uma kwakho uphawukela njalo ngakho ke siphe ngosile nesihawu kube sihle ngalokufanele inyama yendoda yakho lethandekayo Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude siqale kuye nakithi kude kube nini nanini. Amen. Ngosi akufanele, Ngosi awafanele, Ngosi asifanele kubantu lakho wena ngesimakathi tinceku takho itawusinziswa. Amen. Jesu Kristu lo ahlatshwa wento umhlatshelo uyaphuma uyahamba uyehlane lapho aliwa khona kodwa ngenxa yokuthi wethembela kusimakathe wabambelela kusimakathe wahamba ngamoya wahamba nangelivi wakhona kuphumelela kwagathi uNkulunkulu angaba nathi sisaqala lesi sikhathi selethi bazalwane asiphe emandla ngokuthi sithembele kuye sibambelele umoya wakhe loengcwele ngakho kusonzela esindweni sakhe asene sithole simunye kanye naye sonzelani bazalwane sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasofisela yona simdlele etinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Lethi ke bazalwane tipho taNkulunkulu tendelwe bantu baNkulunkulu. Amen. Oh
ekhasini 128 bo ngalis magatse ngoba anemoso siyabonga simakathe ngalesi sikhathi salentile usibusise ngaso siphe Nkosi emandla ekokuthi sikithile ekokuthi sizile ekokuthi sitihlo ekokuthi sihlale evini lakho ekokuthi sikhuleke singayekeli ekokuthi uNkulunkulu wethu sikhule kuwe sihlale kuwe sithole emandla kuwe nimandla wonke siyabonga ke baba ngoba naleli fihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengatelo kwenzana yakho sizisiwe Jesu Kristu nangesigcina ke nomsa wakho emtimbeni wayo kwenzana yakho lehlangana yabo bonke labakholwayo sithe baba besibekekele njengakhona laphilako kulokudlala ubungcwele nokuthi sikhule emthandweni nasekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona ukusa kanye nawe namalo egcwele uNkulunkulu munye kode kube nini nanini amen. Sikhuleka kanye sithi babe ngikatwe amandla sithi nikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla amalo egcwele sihambe sisebentele lodumo nebukhosi bakho amen. Bese sikothola kwangolokolo kwenza kuthotha konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simothi simtsonze uNkulunkulu nenkotsana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkotsana namoya engcwele osibekethe njalo. Sihlale usimakathe semkhonde semdumise siqhubeke nekudilalela letinkonzo sitiventele nakulabanye bazalwane singakulaleli todwa sitinikete nalabanye batiki batilalele kuthi ukuthi nabo bate ukhuthatheka enkosini ikakhulu kulesi sikhathi se-lockdown lapho abantu bangakhoni nekuya khona kahle etinkonzweni tinkonzo tabo bangakhoni kodwa nini bazalwane nibusisekile ngoba nayi niyayithola ngendawo eniyithola elicingweni i-audio noma niyayibukela ka-YouTube kodwa nje lokuhle ukuthi uNkulunkulu uyasendela siyambonga ke uNkulunkulu siyamdumisa ngokuthi akaqhubeke asigcine sibonga nakuye Dean babowethu abazalwane nosinikalo magunya ukuthi siqhubeke naletinkonzo sibonge naye dzadzewethu Lilian lositako ngokuthi sitithebule leti tinkonzo bazalwane uNkulunkulu abasibusisele bona asigcinele bona egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Hambani ngekuthula abazalwane niyosebenzela inkosi egameni laKristu amen.